एमपीटीन बुधवारा स्वताचो व्यवसाय कसो सुरू करचो हाचेर मार्गदर्शन करपाक आय क्रिएटिव्ह गोवा नांवान कार्यशाळा आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार एमपीटीचे अध्यक्ष जया कुमार हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा। Follow-up of this program, entrepreneurship development program. So this program now 13 people now they have come forward to start the business. So for that additional help and follow-up. So for that we are creating an incubation cell in the MPT. So it will be there will be a room and some table chairs, facilities will be there, and the mentor will be posted there. So whoever is having a doubts or any issues, any help required, so they will come and discuss and share the ideas also. So not only this batch, we are planning to do some more batches also, so that many more people know we will teach them, train them to be a self-businessman. Because for everybody we cannot give the job. So we have to make everybody as a businessman in their smaller way, so that they will give employment to some additional people. In that manner, it will be like a micro economic development. So it's an inclusive development. So surely, financially, infrastructurally, we are willing to support, so that the unemployment. आमी आमचे आय क्रिएटाचे एकूच विशय आसा की गोंयान लोक चडसे चड गव्हर्मेंट जॉबा खातीर वता पण ते जॉब आतां मेळना इजिली। ताजे पेक्षा स्वतालो धंदो कोणे चालू केलो ताचो खूब उपयोग आसा आनी गव्हर्मेंट सपोर्ट करता। स्वच्छ भारत आसा ते आसाच, पण आमची स्टार्टअप इंडिया, सेवा इंडिया आनी जायते बरे बरे प्रोग्राम आसा जे आमी लोकांक सांगता की पयशे तुमकां इजिली अवेलेबल आसा, ते घेवन एक कितेंय बिझनेस चालू करा। आमी आतां हो प्रोग्राम 6 दिसालो केल्लो, 30 पार्टिसिपंट्स आशिल्ले। हे पार्टिसिपंट्सा बिझनेसाचे कांयच म्हायती नाशिल्ले। थोडे थोडे करून आमी फ्रॉम आयडिया जनरेशन म्हणून एक आयडिया खंयसान हाडप, ताजी स्टडी करप की ही आयडिया चलतली की ना आपल्या गांवान, आमके वाड्यान की आपके स्टेटान, आनी मागीर तो आयडियाचो एक प्लॅनिंग करप। कितें कितें जाय ते वस्तू, आतां समज जागो जाय, आमचे बिझनेस जाय, कोण कोण लोक जाय हे बिझनेस सक्सीड करपाक, आनी अंतान सामकें इम्पॉर्टंट म्हणून आमी कितें शिकयता ते एग्जिक्युशन म्हणजे कितें, फक्त बिझनेस चालू केले ते कांय न्ही, पण बिझनेस कशी व्यवस्थित चलोवपाचे ते खूब इम्पॉर्टंट।